IC Consultant Board in Cookie Zo mi pite phate chan ki ging zingute ti thupi mang chan zo cookie chate ki sim phat na ding le ke pum kha jing na ding in he sa na le thuil na a hi nei na hi hito khina na to punin asai na achun gam tuma ichen khom diu idei le tawin pathin henga gam ichen na ho apu 20 1000 ovin hin la enam sungwa hin adi lo athieng lo pathin lung hai lo na om na lain a hi chi isu di diu isu thieng diu ei ma ho mo pu na lin ta a hi anukha ding imasa sagut te ovin amasa ding zo igel to pipo vin ahile pathin ichungwa along haipun ikesim to di vin phat apv pathin ikesim to na ding ki khial na ding phat apu hi ei miter ichipi thelo le kumso ta agal ine diu ahi kahinga hong kile tawin kanam mitetia e kolai ta u ahi Israel a cheng ho khojudaism Israel ho ahiwe ei mite zo chila ho hi Christian Israel te hiwe Christian Israel ho adinga gamlen ta ap god ahi puza kop chapa sobe khat channa puza sep chapa upazo pu manase chila ahiwe akitil ezanum povin hin la Israel phung somani ho van pathinin ahin so tu phale hi lo an hetaute awamang te chu zo chila ho ahiwe inam sungu ba hin thu tam ta iselove kiloi khom na zong aphading in isim do ove hin la boina beb le kedem to na beb min inewin ipzi ham phate nam lam kai hon gelovin pathin dong lote pathin to kal sun khom lote athulo thwa gel lote ke ho to chet lote amade ya thuro na decision la te hi zi o hi pathin ho ba pakai hacha a panga pakai thu se ngai lo za lo inam sungu ba zong umna lai a hi nampia dinga lam kaya panga ama de zo ami pi pui umnalai ahi achunga point li ho ki sei ho hi inam sunguwa CSO lam kai ho philanthropy organization lam kai ho lam kai ho zo sing ki holna ki sim thana na nei diu de sa na zala he sa na le hil na a hung ki nei ahi kineu sa hi le lal na ahi kire sa le ki to pi sa hi hi su na le man tha na ahi mi to say mo zui zui hi man na hi lam kai chun mi nung del le loading mi nung del lam kai chun to do ane ngai poitin thu phun chun asein a hi